Sakbai thangni corruption no kholopnani thangai Tribal Welfare Department suklugui tongkha Mantri Bikas Debroma hasteni Mantri Okrani Department ICA Bedekni policy te Kerongno yashima phunugai Mantri Bikas Debromani dagi mungbai Chaya Lamatwi ke Advertisement Bakha Tribal Welfare Department আমার বড় মোড়াতে জায়গা আছে Corruption timeo kelekjak double engine Mantri Bikas Debroma hasteni Tripura lukurokni rang pusabai koror rangni property senamka Mantri Bikas Debroma hasteni phatara sakbai thini mungui te nokni pororokni mungui name be name snamui tisaka sompotini hatai aboni tilai thanai salak ebonai bodolni MLA bai Bidhan Sabha tisajamani kokshi samung aboni yaglo bini saka kasajak kokshi samung tei hasteni joto kokthum bedego khlaijaka koktoma aimung sakbai thini corruption no kholopnani thangai busangori tuko khawai haba ongkhorjak Mantri Bikas Debroma corruption Kokshil Samol Kholopnani thangai Mantri Bikas Debroma Sakbai thangno snamka Hobochandra Raja te Sakbai thangni department ni dagi phangna snamka Gobochandra Mantri Paithago Hobochandra Raja ni dagi Mumbai Gobochandra Mantri ni kaisa notice koktoma thumnai rokni biskango phaimani yaglo kasoi pheka dalbidar Kokshil Samung Hobochandra Raja eba Mantri Bikas Debroma ni mungoi Bidhan Sabha o basawi Tripura lukurongni bagai faimani rang puisa Kesekereng ni Kokshil Samung tisamani MLA Sudurai Bormon করুক আমিও তো চাইছি তো সবগুলো বেরিয়ে আসবে বরঞ্চ আমার সুবিধা হবে উনি মামলা করলে আমার সুবিধা হবে তো মামলা তো আমি অপেক্ষা করছি উনি মামলা করবে আমার বিশ্বাস উনি মামলা করবে Kokshil Samungte chaitogoi naitungani thangai koktoma thumnai rongni buskang kasoi pheka Kokshil Samungni mukthang mangpili Hobochandra Raja sakbai thangni sakao kasaja Kokshil Samungte kokphiro murunani thangai sakno kuchokberengni jomidar hani saka phiaba sakno jomidar eba ang phokire hani samani yagulo phano saksano corruption ni bank sinalni phiogoi manliya Bikas Debroma tamu hunwaba tebose jingtani bank sinalo kasakha Bikas Tini ni koktoma botoma ke hai Tripura rang scholarship issue rotoye sagangni simino Mantri Bikas Debroma te Tribal Welfare Bedekni sakao asaijak tongmani Kokshil Samung party munote dadak sidak Tribal Welfare Bedekni Mantri Bikas Debroma ni sakao ye shisurka Tripura mothani MLA Ronjit Debroma te TASF ni rang rok abon yaglo Tripura rang scholarship issue note koktum bedego advertisement runani wansumung na harmani Tribal Welfare Bedek Phiaba Hobochandra Raja sainiya kokthum bedekno advertisement runani hinke hasteni kokthum tei hukumu bedekni bukhaktei abono dalbidal kokthum bedegor horsago hnoi abon bagai Hobochandra Raja ni dagi mungbai Chaya Lamatwi ke hasteni kokthum tei hukumu bedekno huyei bini saijak kisasek kokthum bedekno advertisement bili distribution khlaika Gobochandra Mantri ani kokon khai ne o department na chalok mai ang khai ne o department na yakari tai chalok manai boro upujukta tongo binjago yakri didi Sakbai thani corruption no kholopnani thangai ashuk tolok laimano Bikas Debroma abono phunugui rekha Tribal Welfare Department ni Mantri Bikas Debroma Tribal Welfare Department ni rang puisano bufani nokni hinai khakamani bagui no tini saijak hafurjak mani kaisa kaini Facebook page te social media house no simino Chaya Lamatwi Tribal Welfare Department ni rang puisano sarka Mantri Bikas Debroma hasteni Mantri Okrani Department ICA Bedekni policy te Kerongno yakshima phunugui hasteni Mantri Okrani Department ICA Bedekni policy te Kerongno yakshima phunugui Mantri Bikas Debroma ni dagi mungbai Chaya Lamatwi ke Advertisement Bakha Tribal Welfare Department hinai Kokshil Samung tisaka haste hapambai goshiu manjak dalbidal kokthum bede Tribal Welfare Department ni Advertisement notification non nugui mankha advertisement rozaiya news channel rokni bisingo gobang kukno haste hapangni ICA Bedekni enlisted manjaya media house mang aboni bagai Tribal Welfare Bedekni mungoi court ra case khlainani bagai tayar ungjak hapangbai gosimung manjak media house ni ojomaro party mungnotei Tribal Welfare ni Mantri Bikas Debroma ni phasing tisajaka dalbidal sungmung 1 Saboni dagi mungbai Mantri Bikas Debroma ni joint director of advertisement notification issue khlaika 2 notification issue khlainani sakang ICA Bedekni secretary eba director by consulta khlaika Tribal Welfare Department ni director eba joint director 3 hasteni kokthum bedekno advertisement runani sakang ICA Bedekni enlisted media house ni mung butang tamuni nahar jaglia 4 Tribal Welfare Department sakbai thangno media house no advertisement ruimano hunke tamuni bagai sanamjaka Information and Culture Affairs Department
5 Swbaiwi Shako Kasijak corruption ni kok silsamano kholomnani bagwi simida Saijak media house no Chaya Lamatwi Advertisement issue khlaika Mantri Deborma 6 Sabuni chuklibai hapangni Kerong te police no Swbaiwi Swbaiwi cabinet ni Khorang adong Deborma Aboni phirok mungnayo hasini joto kokthum bedektai hasini tongko sanglukuro Mantri Deborma bai challenge khlai court of thano thangnani bagai teyarang laijak hapangbai gosimung manja kokthum bedekni ojamaro bupro phirok mungrnai Mantri Deborma naisingjak hasini joto lukuro Bureau report Chini Khorang Khulumkha Tripura hastini jota lukurona no Dhanteras dai Diwali ni khaka hamtai chibaya faru Dhanteras Day Diwali ni bagwi shwana kamala opportunity rejagnai 22 October ni simi 2 November jarang Rangcha tai diamond ni bainao rejagnai dal bidan offer tai portal khulai chengjagnai diamond ni exhibition o Dhanteras o Swarna Kamal Jewelers ni engai bumper lucky draw 1 lakh rangmari ni diamond ni necklace aboni logi mega lucky draw tai daily lucky draw bo tongnai joto mani paimani logio rangchang ni puisa logio kucham rangchang no shilai ketal hallmark gunang kan mane painani shape kaham tongnai Dhanteras norok jotoni nukung jingsa jangthung jotono Diwali tai Dhanteras ni khaka amya faru hambar